Welden School katete yarabaho kuza omuza kamaririzo bwa nyuma yo kusinga ya Mina High School na Gori mwaro busho mu semi-finals kandi yo Ntare School yasinga Mbarara High School na Gori Ntare biro mu kusumana za penalty bwa nyuma ya timu zombi kugwa chikaza hatino tebere mutahi wo mu semi-final ndisha. Welden School neja kulitana na Ntare School mu finals ziri kuza kuzano nyencha kare kandi omuza bishiki kashaka garuzi yarabaho kuza mu finals bwa nyuma yo kusinga ya Unique na Gori biraro busha kandi neja kukwatana na City High School mu finals na zizi kuza kuzano nyencha kare. Empaka za volleyball Ntare School yasinga St Joseph's Vocational School Nyamitanga n'ubwo bushatu arubusha okusinga ekikopo cy'abojo kandi yo St Elizabeth abine n'ekikopo cy'ihanga basinga Merehiro n'ubwo bushatu arubusha okusinga cy'abishiki. Kashaka girls SS twaza no mpira gw'itumununji kandi definitely twakase in finals twa meeting a national champions St Elizabeth. Emyaka yo tinkwishikaje kwa kwishikaje nyowe I was the last coach kwa twara regionals 2012 kandi nabo bantu bakigambirira ngo mwaka gwa bashembere kandi impamya ngo twayiyongeye tukushamba tuti twasaga kwa mukufayinga kuza nationals. Marebera batayibabo bona bakuzana mu Super League no mu Big League bamanyango bagire mu baza kuba bamani. Abga TV West and Aloysius Byamukama.